batahibe ahanje y'umutura mugenzi wabo owamanywa izina rumwe rya Gerard omucyari cya Kibwera West omugombora ya Chenzige omur district ya Kagadi ringi zino ziri week okurejera hari Said Bwambare obire nayombeka n'umugenzi Fred nagira ngo kizubukirugirire ahabi mu kizenjweji bakajombeka kujiha hamusinje okugisya kugishakara abayombekere bari kujinjera kandi bakakekereza na siminti usadiye bikondo eyo ogwa yagitandikire akagitandika yombeka sadiye bikondo yateka mu siminti imfu oba siminti etahikiremo hati hanyuma yo kuteka mu siminti etahikiremo then yagenda maiso no kuongera kuombeka habimu hayiguru hati bimu yahiguru bo yamazire kuombeka amatafari garemera aga hayiguru hati habwa bimu zine nkondo kuba zitari mu siminti na mitahimbo itari mu kurunje kumara cyaretereza ebintu kuremera hakuruga hayiguru byona byasirimuka byasanga ono hansi natereze bikondo kubikora repair Bwambare nagira ngo abafundi abatarukumanye cyo gukora nibateka amagaraga abantu mukabakamani kandi obumwe naba boss nabanga kurikizo habuze bwaba engineer nacyo bumwe kireto buzubu habukuba singa baresera umufundi amanyere cyo gukora rundi ayasomere takubere natabona semite tahikiremo kandi karetereza bintu kukoraki kwita umuntu ningoza kumanyisa abantu bakutwereze imirimo rundi abagayiga ba boss obwira bukusinga nabo bakutukoste nsobi no sanga kwa iro murimo baitu nayingora nakugambira necho yine kukora so ni baturetereza neito nkabombe kirundi kabafundi kukora ebitali nebyo hamwe nsonga ngo neito buro bukusinga tukone twende imirimo kitu ngabataka afuna usasa kwa manu kugira ngo ayafire ya byo muri hano witu kandi ari neiba witu deni na barukombeka nawo ni neiba wanje kandi so ninyo muntu umwe ayayizire yakwirukanga kwiyeho warukombeka umufundi yabasire kuba nafa twamota muntu arahirwaro cyakabadimu so mubwire buce munonga yabasa kubararuga magarage nseje ategeka yahabura bona abarukombeko kugumana baronda bafunda batendekirwe abo kwenda kwe hari bizubu nkebi kugira ngo umuntu wabo rukombeka banze wayetekanizo yeho bwire kintu wari kukikora kandi urundi n'umufundi asome sibwe kintu cyari gukora akinemo experience utafa kurinda abantu bafundi barega kombeka ugizoka mukwataniso umurimo gwawe kandi ukasanga yarete kizibu ejeje mvaha bakagira mu bate bagiyaho desika bisike bicwekire babiyaho batako bikobyaka kandi kutera abandi bantu kuyaguma ko aho umuyaga mwinyiza kugiterura kugira ngo inyuma kandi nyuma ari ni hakuru ari inyuma kwakushanga garugo gatere y'inyuma netera abantu Yosia nagira ngo nubenda okusindika ba engineer ba district hamwe nabo bushoborozi bona abarukujunanizubwa okugira ngo betegereze aho buzuburugire nukwe barebe okubarije kuguma nabatangira ubuzubu nkobo deni batkorera report so the report ibatkora etuyambe twifum the next course of action because action must be taken but take things for granted bari kikozerwa then arone kirakorwa nuko twegereho nuko udita from ekintu ekyo kombera koraki ongera kubaho omugenzi yazikwera izuba omucyaro nicyo cyumwe aho kizibeshi kibire bitabanyabuzari b'omugenzi tubabasa kugamba hanshongeji amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebaze Babere Thomas Tumwebaze omugenzi mukama muhumze omusenje ebyobushobozi n'endijo mirimo aha boda ya Bunagana na Democratic Republic of Congo begumize mu byanjire ebintu bijaho ahanyuma ya weeks ibiri abo bushoborozi mu mahanga gombere bebembirwe RDC Watsoro Haji Badru Sebyara n'umujekero wa Democratic Republic of Congo Desire Kanyamarere meya wa Bunagana na Democratic Republic of Congo bigwireho omwanya nekigendererwa cyo kunyweza ebyo bushoboza hagati y'amahangaga James Hashaka orumukuru w'abashubuza harubunagana town council abaside ya Uganda nagira ngo government ya Uganda yigwire hensharo yabunagana ngo abanya-Uganda babene bashubura mu yangari ya DRC bite bintu bicangire kutambura ahabwe imihondaniro ryo muri DRC hensharezi zikigura mu mwaka 2022 ubwa nyuma yabaye cyaro ya M23 okwigaruza cyanga cya Kivu mu yangari ya DRC byinshi twabona byahindutseho
ukuyeho abantu at the local level barinjira bakaja mu Kongo bakagura ibishimbo bakagura amasaka abandi bakaja ngo mu masoko yabo mu bitare bwabo bakagura nka hashaka nagira ngo kushubura kucokuraho bwa hati kucenisa abantu bingi abo kugira ngo bamwe bakaba barireza rone zubaremero kushashura. Now that we have not yet realized these tracker movements and the people, we have not actually realized much. There's no big difference. The difference is still very local and very minimal. But we are hopeful that things will change for the better. Nengera shaba government ya Uganda okureta okutensa hagati ya DRC hamwe n'abekera ba M23 okugira ngo bakayimereza urutaro dera abantu bagarica imirimo yabo nkabutosha. Umuranga ni ukubwira nyine government yes barakoze kugira ngo batwugururire uwo mupaka ariko nkuko twumva there are some systems katuvuge nka URA now haro systems zitazatangira gukora immigration house systems zitazatangira gukora even across so your systems zote zitari gukora nta goods nyine zanyuraho because they cannot be cleared. Ismail Ndayambaje orme ya Bunagana Town Council ashoborira ngo motoke za buto shano zuri kutwara ibintu mengere ya DRC konka nabwite munonga nuko kushaba bahekeramo na government ya DRC ngo bikirize motoke mpango zikurwa mu Uganda zigume zitware byo mu guzu mihangeri. Aho usharinze na offices za URA na migration cyo twifuza no kubona imodoka nini zino heavy trucks zitangiye kunyura hangaha ariko ibyo ngibyo nizera ndashidikanya kubiri ku rwego rwo hejuru. Ndayamajerekera utashimirwa abo kugira ngo motoke enshinizo zuri kwikiriza bwo kucekanisa okurwa mu Uganda kuzomyanga ya DRC bamwe abaturage basimira government abo kwigura ensharo ungubi n'amasuko ngo mbwire butari bwa hare imishuburo yabone basa kwija kutandika gukora kurungi government ya movement ayo NRM nayo ishaka kureba ukuntu abantu bo hasi igira ukuntu yabayamba nabo baveyo amazima. David Sendi kwa nawa orukuri tajiri ya area Bunagana otenziri kugambira ha kamera zitu agizirengo iby'umushuburo y'abantu ba burijo nibyicerezubwa okwambuka bikaza kuguza ubumyangeri ya Kongo gashakwa keta tuzarirwe webareketa tuzarirwe home district ya Kisoro. Abakuru kurwo mu district ya Rukungiri baruzire barambura umurimo ugurukombe kwa Bikurungu acid school ahugwahika kandi bo ba contractor barabwirwa kwetantara okora umurimo ugwishobobo. Aba babire bebembirwe Steven Nsubuga ho bira RDC ahagwa Rukungiri hamwe n'abandi kuruga mu district. Steven Nsubuga bewayo ubira RDC ahabwa district ya Rukungiri obwabire na hendere mirimo yo muri Rukungiri arambwira umurimo kandi yarabara contractor okwetantara cumwe kore mirimo yetshobobo. Contractor abalabona abadde bakora imirimo gadi bengaliye of course bana mu Rukungiri mbadde mu manyi ki contractor n'abadde akora umurimo gadi bengaliye ngo muri musokola ki sikutongoza su commissioninga ile cyo badde bakimanyi era ndoza n'abamundoza bayinzo kubanka sawe no baselebrate ngakoze iki ntingenze naye kirungi ntine deputy kugenda kwani ngova 2 naye hizo almost yayiga nti tuwatali quality ngomwe mtogutukiri chokola kitu gutongoza. RDC Nsubuga hayonjire yayihananje zabebembezi becyange cyo kugumana baramboro mu rumogu okwika guhwire. Deso enthusiastic kula abantu barambula ki emirimo gino. Era njagala kusaba nti of course twagenze mu kulonda abamu de bafuna plug abagenda okujja nemba saba nti yo bazze okay balondole emirimo gino bikisa kubana emirimo gino Jeff Gondi projects zaffe. Mwene cyo nchimanyisa ngo twamarira kombeka itwe nkabebembezi atushemerere kumuborayizinga kurebeka ngo abana
omwaka ogurukwija okukubanza twaba twine abaana ab'okutandika kwegyera omu ishomerere. Julius Bajarori engineer wa district ya Rukungiri hamwe na Godfrey Nshabiro contractor nibajara ngo bwahato umurimo wo gwahika bucweka nshanju kandi mu kwezi kw'ikumi umwaka ogu omurimo wo gunuguza kuba guhwire. Ben pronto barira nturangwa amazire nk'amezi mukaga site konka akozere mu muhango munonga aturi kuri musuku pasa kugera nko mu 70%. Umurimo ogu gurimo kombeka ibirasu mukaga mo kombeka ICT n'igashara library block administration office block twin library sans library gurimo staff quarters ibiri zine biyungu hamwe na latrines so nabwo cyo mpira ngo mu kugenda mu kurunga munonga twine twasa kugira ngo acyerizeho anga abantu bebikurungu bwambara ruhenda bugangari abetolodde wano ne kanungu tesomero ligenda kuba ready atalitekeddwamu ebintu ebirungi ebisobozesa abaana okusoma essomero lya mulembe nnyo. Omurimo ogu guriyo gukorwa ba Kinombe Nyaruzinga Construction Company Limited kandi gumazireho sente eziri kurenga biliyoni 1. Amakoraga gashakwa Dan Basibye. Webari Dan Basibye reka tumoreho ntugaruka ntaganda makuru. Agarukurataho nagakushikibwaho Mobit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe tukundeka mwana wanje hataba kuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Agarukurataho ntwendo buringaniza abeka yacho ya man LC2 nibetombuita umushema motoka yantinde naje nabe Fred umuntu kandi cyumwe umwana kandi agire no kuruko agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe tukundeka mwana wanje hataba kuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Renko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel Rukungiri. Ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like Agacencwire, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Pastor Wilson Bugembe at 20 in Ntungamo Kusaraya. Do you remember this? How about this? And this one? Join Pastor Will B as he celebrates 20 years of great ministry, worship, praise, and holy entertainment. On the 8th of August at Campus Arena Hotel. Entrance is 150K and the table of 8 goes for 3 million. Alibaba tickets available at 120K on MomoPay. Dial *165*20#. You can also find them at Worship House Nasana, Papa Sport Machinde, and Serena Hotel. For booking, call 0760 333 132. Sponsored by Victoria University, Phenon Records, Next Media, Pepsi, QC Restaurant, Massey Christian School, Success Motors, and MTN. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunywa mbogo. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2019 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwiniro bwigese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial, accountancy, journalism and mass communication, electrical engineering, civil engineering, automotive mechanics, ICT, hotel and institutional catering, fashion and design nagande minji. Ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menji n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service, airport security, aviation stewards, a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okwehandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi.
mukahumuro abantu abarukutura n'akakoko ka sirimu babasa kwisha kwerwaho bwanyuma yo kucondoza kw'ekitongole kya Joint Clinical Research Center JCRC kurugayo kikoreka amakuru marungi ko muntu obwahati ari kubasa kuterwa ekikatu kimwe buri mezi abiri omwanya gwo kumira ebijuma bya burkanya ebya ARVs. Ebirigiro mu kucondoza oku byashobozebwa eriizooba ahirwa rerikure rya Fort Portal Regional Referral. So amawulire amalungi tugawulidde ag'empiso abantu bagibeerako abantu tebeeraliikirira nga batambula. Ekibuuzo kiri nti tugenda kukwatagana tutya ne gavumenti okulaba ng'omuntu wa wansi aganyula mu birungi bino bye tufunye mu nkinzo eno oba bye tulabidde ku bantu abalala. Okuregerera hari Dr. Yawe Ibrahimu orumukuru wa GCRC ahabw'itaagi rya Fort Portal abantu 512 abatwire aha kikatu eki obucweka 96 harigana akakoko kakakuma katari kureebeka omu mibiri. Ekitongole ky'ensi yonna kyakkiriza eddagala lino ery'enkinzo okuba agamu ku madagala agajjanjaba akawuka akamukenenya. Lwaki amawulire ago malungi nti si ekitongole ky'ensi we kikkiriza eddagala lino nga kisinziirako ebivudde mu musomo guno kijja kuleetera gavumenti yaffe okulyongera okulyeyunira n'okuligatta ku madagala agajjanjaba akawuka akamukenenya mu nsi yaffe weewaawo n'okufuna obuyambi mu butongole ebirala byonna ebiyamba abantu abawansi. Okuregerera hari Dr. Yawe eki nikija kukora nk'omuringo gundi ogw'abantu abarikutuura n'akakoko bakubasa kurabamu okukacendeza omu mibiri yaabo. So enkinzo yaffe eno oba empiso yaffe eno gye tuzudde okuba nga nnungi nnyo eyina buside effects butono nnyo tebweraliikiriza tebugigaana kukola aye tebukulemesa kugiganyulwamu. Obumu ku bwo ng'empiso yonna endala bwe bagikkuba ogenda kuwulira obulumi kubanga empiso eyo tugikuba kabina imabega saawa bwe tugikubye ogenda kuwulira obulumi. Mu musomo guno tulabye nti omuntu afuna obulumi obwo nga okumala ennaku nga 3 wakati w'ennaku 3 ne 4 naye obulumi buno bwenkanankana n'obulumi obw'empiso zonna endala. So tulabye nti kyekimu ku bintu abantu bye badde boogerako bye bafuna bamaze ofuna enkinzo eno. Ebihandiiko ebishohozibwa ba Uganda AIDS Commission eshumi nkihingwire bitire Fort Portal ha mutwe gw'emyanya yono mu ihanga okuba niyo erikukizayo kujanjara kw'akakoko ka sirimu obwerya ha bucweka 14 harigana. Ekyenako n'okushanga ngwabo abarya ha mabazi abamwe barimu nibagirugaho. It's true, some of the clients do drop out of care. There are very many factors that attribute to that. One of them is stigma, which is attached. Sometimes people don't want to be seen. Sometimes people have issues that make them drop out of care. There are transport costs which are involved. Sometimes Margaret Muhanga Minister w'ebyamagara ebikubandizibwaho omu butumwa bwayoherize yashaba abo boona bucuru kukwataho okuteekaho emiringo yona erikubasika okwenda ngu ekintu eki kyatandika okukolesebwa omu marwariro. Mukuru wa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi atongwiza omurimo gw'okukora oruguuto rwa Nyarutuntu Ngoma Nyakera orutwire omu mbeera mbi omu ishaza rya Ruhama. Oruguuto rwine oburingwa bwa kilomita 13 n'okurengamo kandi rwija kumaraho sente zirikwingana miliyoni 85. Mukuru wa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi niwakurira okutongoza emirimo y'okukora oruguuto rwa Nyarutuntu okuraba Ngoma rukakoma Nyakera ha kereziya. So ruho kosti ya miliyoni 85 gwe n'obusente buke a project egi akuba tukakoresa sente za Uganda Road Fund zitari za 1 billion. So implying that egi turimo tukora ni phase 1 abararebe ruguto hati ibyume mutare mwino kubireba byatize mwijo waje twebishemo. Muchunguzi nagira ngo hato oruguuto district neza kurugita aha rwakizara wandigeya urwa kilomita 7 zona batandike kuzikora umurundo gomwe. Aha bwokuba aha hariho umwana mwingi hariho mtoki hariho buri kimwe nikigera kita
hato na tuwaza kuzikwata yaza kuba kilomita 21 so ruguto turukora umujiraki umurundo gumwe tutekeho miliyoni igana tumengwaza miliyoni zingayi igana ayonjire yashaba abanyantungamo okozese ngutezi okwihamwe ntasya kandi nashobora ngo hate district amani egatire omukurwana sobworo hato ntwenda kutaho mu makaganya tukaza hasi y'ikitanda tukareba aha bwenshi turya boro hati nicyo kintu ekikutusasa netwenda turwana sobworo omu makagitu district inachone kimwe cyo kureba aha magombora makumyanga higona gutwine buri muntu buri kansara nuhatiramisho ariyo naronda gombora enanka ngutoze gombora orugutoro rwino buringo bwa kilomita 13 na n'ubucuye kamushanju kandi noruzakorwe sente miliyoni 25 okurugomor road fund aha bwa TV West and Elias Rutugusa wabare Elias Rutugusa umuri Ntungamo reka tomereho tujanaganda makuru si aha byo bwegese urukundeba ndumuhereza Amon manager mbarahuka sako omzire ninkwizisya ngo bwire bwa kabana kurga amashomero twege kushaba n'abana bitu twaba turyo mu maka okugira ngo abana bamanyanga uburizo n'icurungi kushaba utakabyamire ningo mukasheshe cyo nkiza kutwera abana kukoraje barukutina ruhanga kandi barukuhisa ruhanga kitinisa n'amakangi ubwo bwaba buryo buhabuzi aha byo bwegeze Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amazina ganje ni Captain George Mike Mukura okwenda entebe y'obuhezi wa chairman wa NRM okuzwekera Eastern Uganda omusingirwa ekibina kya NRM n'ebintu bina okurinda ihanga lyawe okunda Africa entungaka y'abantu bona n'enkora ya demokrasia umwebembezi weitu His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ayebembere Uganda kurungi twatunga obusinge amani hati nitwenda ugateka aha uhangawo emirimo y'eminyeto okurwanyisa oboro hamwe n'okwisha obuhereza oburungi bw'amaizi bwegese ebyamagara n'ebindi byo kuretaho ogugigahara gwabona hereza Captain Mukura Karuru tugumiseho netunguka tukwatanise na President Museveni mwebere munonga nasima rohanga barimo amazina banyitaka Chabewini shahe tsindukanye hara mugombora ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natana koka branch ka business nguko mukareba nashanganye mu remote area etana mashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mbere system yabo niho fridge
ni haka TV kanje so tinyine nshonga na fresor mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kuchira hotela noti munana noti hashatu na mkaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha Chibaya Youth Development Sacco abakugo mu kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan zahanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, dero agriculture loans, bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Stagata Trading Center Kaejo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayisako.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note 3 10 Chibaya Youth Development Sacco, unity and development. Tomorrow must be greater than today. Liantonde School of Nursing and Midwifery nibetabe jumwena abahereza senior ya kana hamwe na senior ya mkaga kuija kwehandikisa habwa amashomo ga certificate hamwe na diploma ombonansi obuzarisa hamwe na lab technology. Omwejo rukwenda omwanya oshemerire kuba kiciro kubara orujungu hamwe ne bya science kandi orukwenda kushoma diploma oshemeye kuba noboyine certificate. Ishemero narushangwa Liantonde aharuguto nyijendwa orwa Masaka Mbarara. Ntuza kugaba hafu basare ku rugo mbwa kabaka bwa Buganda. Okumanya biru kuchiraho tera note mushanju 5 mukaga anani 3 chenda nina 10 neinga note mushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na mwenda. Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami muhame bashejama muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame naza kuteme kitocho ti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona tungo buhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch ne hagira abashobozi ne hagira abarisa ne hagira abahinji wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho mero Abantu bambarara Isingiro Liantonde Ntungamo Rukungiri Kanongo Gisoro Kabare Rukiga na Burengero bwizoba yona numwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza no bumanyiso ebi akozire hagati yanyu next terane rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omukisaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ande biri 10 tugyaba twinemo umupira ogwamana bo banagira hasi bakajangwe byanyu byahwa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyogwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara Isingiro odaka kiro mutahuni ya Kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 ukaga nemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health.
nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa iguru enebyo kwejunisa omu nkiko nka projectors nokurira ekitongore noyenda omwanya gwo kukoreramu za semina board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Suites Conference Center tuyine ebishenge byo kuraramu eby'omutindo gwa iguru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga 48 ninga noti mushanji 5 noti 1 3 nshanji 4 Creative West kandi turiyo noreba makuru Agacencwire aga nagandi SSP Alex Mugara uriyo mwezi wa Regional Police Commander ahabwe change cha Renzori Easterham Zengunka police behireyo okuhabwa kurebeka ngo emishango yibaru kutwara omukoti yona tiyamara obwire bwa koti n'abatura barukuba bakozire emishango eji ebi bigambirwa bukote nkuru eyakasese ebireneja guza bwanyuma yo kumara emishango rukurengo muri Ghana Brunena eyakozirweho ombero nshanju byonka kandi kitakabahoga omukoti zona SSP Alex Mugara uriyo muhwezo wa Regional Police Commander ahabwe change cha Rwenzori East no hamize ngunka police behire yo kuhaburwa okurebeka ngo emishango yibaru kutwara umukoti iyo nati yamara bwire bwa koti na nabantu barukuba bakozere emishango. In the next course of action, I promise that as police we shall improve and we shall welcome all positive criticisms from all players. We call upon your guidance where you need us to improve, because this space, as I've said, needs commitment and sacrifice. I'd also request that we go an extra milestone into the community where we get witnesses who provide us with statements, who have a role in the preservation of maybe some exhibits, that they must know the rate at which we are operating. Mande bwambade uriyo muhwezo wa chairman w'entebe ya katana habwa district ya Kasese nagira ngunga district bahire yitaka eriyo kombeka hukote nkure ya Kasese nobwera beta kombekirwe. And that's why in the district council we allocated 1 acre. We allocated 1 acre, and I even said it when we were saying we shall give 1 acre. I even said myself that even when you want staff quarters, we can squeeze some half acre somewhere and you build the staff quarters. Abantu batari bamwe na bamwe okurugombe tongore bitari bamwe na bamwe abashikira ha mukorogo ebintu byo bagambere. I want to highly commend the resident judge, the advocates, the state attorneys, Uganda Prison Services, Uganda Police Force, the assessors, process servers, staff of the judiciary, and all stakeholders who work tirelessly to ensure that justice is not only done, but is done in a timely, fair, and transparent manner. My Lord, we are humbled to learn that everything is possible for as long as the right step is taken. From prisons, my Lord, I don't have any committal there. What does it mean? Security-wise, I'm not bad off. Honorable Justice Lawrence Tweyanze oriyo muramuzi mukuru ahabwa kote nkure ya Kasese we nagira ngo kibire kitanguhi okumara emishango kurengo muri Ghana 24 ombero nshanje byonka. It is the first of its kind in the history of the judiciary to have 0 committed cases. People are reporting badly that backlog. No. All committed criminal cases, the department or the department of High Court in the prisons is empty. Obwahati kote nkure ya Kasese ne korombye mbeko bemwena na magistrates kote ya Kasese obwe bategereze kutandika kombeka kote nkuru amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.
Omugandi amakuru abebembezi b'ikoro ry'ebitookye lya Bushenyi banjwire entebeekaniza z'okurihangusya hamwe n'okwombeka industrial park omuri Nshaara. Ebi bigendereire okwongyera aha muhendo gw'ebitookye ebi barikwejunisa okwera aha bahingi b'ebitookye omu ihanga. Omu mwaka gw'2025 President Yoweri Kaguta Museveni arokuherwaho abanyasayansi akatandika factory y'okwongyera omutindo aha bitookye omuri Nyaruzinga Bushenyi. Eki kikaba kigendereire kwera abahingi b'ebitookye okuguza ebitookye byabo akasente kiirireyo beitu na hati ebitookye bikyagura nk'entefiire na munonga omu bwire bw'ekyanda. Abarikwembera factory egi bashuburire ko barikwenda kumara ekizibu eki bwanyuma y'okutunga certificate y'omutindo erikubikiriza okuguza ebintu byabo kwetoroora ensi yona nukwo kugamba aha ntebeekanisa y'okuhangusya ikorero rya Bushenyi eibine n'okwombeka amakorero ahandi omu myanya endiijo kwetoroora ihanga. We finally have got the land, 450 acres off the Masaka-Mbarara Road, where the Industrial Technology Park is earmarked. This, first and foremost, targets to scale up everything that we are doing here to bigger capacities. TBI mode tugenda tugifumbikiriza sikyo ekyo kubanga ebisinga mu mbira babikoleddwa ate tweyongerayo mu maaso ogenda ku ITP mode naye nga bwe nkugambye President w'eggwanga bwe yali amatizibwa aba scientists baffe nti kibalina kyamulamwa twali tutunulira ggwanga lyonna kati era bwe tumala okuvaana tugenze enshara eyali supposed okubeera essanga ku Industrial Technology Park naye ne bamala okutambula ate tukyatambula tuyimirira omulamu gwakumala ku ggwanga lyonna. Dr. Frank Mabirizi orukurra akakiiko akarukureebera factory egi yaheereza abahingi b'ebitookye amasiko no barabe bakiine ebitookye birikuhiira omu ntookye habw'okuburaho kubita. Naye twakitegeera nti kijja kutwala ekiseera okuzimba obusobozi gye bayita capacity egenda ekwatagana etereza ekizibu ekyo sikyo ekyo. So ne wabeerawo entegeka nti wajja kubeerawo entandikwa ya wano ya TBI. TBI ina byetuuseeko nga mu mbimanyi era mu kiseera kino ekizibu ekyo kikwatiddwako mu ngeri ennene nti kati mu kiseera kino abalimi baffe basobola okuleeta wano amatooke gaabwe ne gakolebwako ne gava mu mbeera gye gadde gavundiramu ate ne gava mu byomugaso ebya waggulu. Waza supermarket notungayo osangayo biscuit y'amatooke nosangayo keki z'amatooke zikozerwa nosangamu bakolamu nanka supu ebikolwa bikaba bitaliwo niyo development ekozerwa abaana biitu abali batina emirimu batungira emirimu. Oyihireho okukora emigati biscuit n'esaano kuruga omu bitookye barikwomesa. Professor Florence yagamba ekirungo ekyakwasataine hamwe n'ekya serotonin eby'omubiri gw'omuntu gurikwetaga ebiborekyereire okukora omu maka hamwe n'endeera omu bwire butari bwa hare. Ebintu bibiri bye tumanyi mu matooke ebigafuula ag'enjawulo mu mmere mulimu ekyo ekya quasataine mulimu ne serotonin. Quasataine nga bwe ngambye nti kalinga kagundi katundutundu akabeera mu gundi mu makanca kubanga okatwala buli lunaku kakuyamba okuba nti obulwadde naddala obuleetebwa virus obuyitako era quasataine oyo mu covid yakyaka nnyo era kakati ali gundi mu marketing as a supplement. Obwa hati ikorera nirushoza hihi tani emwe n'ecweka z'esaano y'ebitookye buri izooba kandi nibenda ngu bashoze tani 15 buri izooba ekirayongyera akatare k'ebitookye omu ihanga rya Uganda. Aha bwa TV West and Aidan Bataringaya.
obw'akakiiko ka NRM tribunal akarunzirwe mukuru w'ihanga kandi chairman w'ekibiina akari kugyenda omu maisho n'okuhurira ezarugire omu karuru ka NRM akahwire bo abatabarizibwe nibenda akakiiko kate ekibonerezo ahari aba batiireyo emishango baheza kusingwa ngo ahabw'okuba nibabasiisira obwire eriizooba akakiiko aka kayogezayo kuhurikiza obwa minisita Rwamirama. Okushaba ngo barasingwa enchwamu y'akakiiko ka NRM bakita babesimbireho mu karuru ako kwatira NRM bendera byagambirwa mu kuhurira kwetombwitwa ngo akaruru mu bicweka byabo kakabamo enshobi nyingi. Subira nti emisango ejagenda ku listi eyasooka gijja kuggwa okuwulirizibwa nga nnya ogw'omunaana lwe lunaku lwa Mande. Waliwo emirala egitali kwejo listi egyo jojja kuwulirwa ennaku nga 5 ogw'omunaana olwo lwakubiri olwa wiiki ejja. Bwe tunaamala egyo emisango tusuubira nti akakiiko kajja kuba kakomereza okuwulira emisango ejjava mu kulonda okwaba MP flag bearer. Abatiireyo kwetombwitwa nabo nibashaba akakiiko aka okukagendera amazimana n'oburinganiza bitu wo watabarize minisita Chris Baryomunsi yashaba akakiiko kukagira ekikakoraho bwanyuma y'okwanga kurebeka kandi we minisita Rwamirama yagira ngo yahika ha tribunal bitu yashanga omwe mbayesimbire nawe ataramumanyise nk'oku yamuha babire kandi aresire ebipapura nuko kubacweramo ngo bagaruke sabiti erikwija. The tribunal has requested that they consolidate the petition, which is from one constituency. So we are going back to respond to the new petition. Okay. What are the grounds in that first petition that you have seen? What are you looking at? Well, the grounds we have responded, and these are issues really not of my concern. They are issues, they are not for me to respond really. Honorable Minister Rwamirama na timu ye bakiba karuke enkondami ebicweke bingi omuri Sinjo North nka Rwetango sub county yona tabarate karuru Masha sub county yona tabarate karuru enkondami za Kabingo sub county nyingi tizate karuru n'ebicweke byone byacyabishaho na mabona. So kumukimanya ijo register w'Isinjiro na omukuru Katungi Robert tukakomplain kwa president nyo personally nkaseka message kandi bamukwata hatari umuchome kandi bakamukwata okuhindura results zakaruru kandi we orukuru kitongore ekebiragira mu NRM nagira ngo tubarateho kibonerezo cyona ngo ahabwo ku bantu babane benda enkora eyo kuhereza amazima kandi ubwa hati bashize imishangwe kurenga mu 200. I wouldn't support penalizing our members for bringing for bringing complaints. It is part of the electoral cycle. When we published the electoral roadmap, this was part of the electoral cycle, so you should expect that once you get into this election, it ends at a certain, it has steps, and it will include coming the tribunal. So that shouldn't be a problem that we penalize people for. It is part of the electoral cycle, and once you have subjected yourself to the NRM electoral cycle, I think it is a fair cycle. Each of you has the right to participate at every stage of that cycle, and this is just one of those stages. Akakiiko nekagendo misho na nukurikiza emishango eji okusibiro bina ebyo kwezoku amakuru agagasha kwa Jime Muhumuza. Ntugaruka na makuru agebyemzana. Obunobwire ubwo kushanga ko muntu niwe basa kuje chuwayiga kuja mu cyakare nabasa kweteka tekere kinto je chuwakora wo inobwire nabasa kwega nke cyarano wo turege umwana wishomero ubyo bwasigara kugira ngo ompaka yawe yasini ya 4 ninga yasini ya 6 basa kuje chuwayikore cyapasa kuretere tasa kandi ni nyongera kubagambira ngo savinga nechamani kandi chukuru wo ineko muntu eyakubasa kugambere ekintu chukwatire no savinga kicendo saving kugira ngo incyakare yawe ekaba nungi.
izoba nza kutayire cyaro muviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi mwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu omukampani ya Moviti bagitsire birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari mwe na mwe okutambe ndwara zombe nkobhere okweyagura ombirugona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyami nitukwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninunji ahabwa batona bakuru Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tundroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirru bahabuzi bw'umushaho Gena Herbals ekayeme bazechishaka etine kabi wekozesa momo n'obuyina mani g'okutunga ibanja juba hatariho okuteganisibwa ahasimu yawe imata star 1 star 5 hashi okurondaho aha miringo etagiye emwe n'emwe ey'okwehora obase kwehora akasente wona iwakendera kandi sente zako oliyo noshashura ibanja nobasa kwoniserezaho uri kukozesa momo advance ekyo niyo momo amaani agari kukureetera kukiraho nze nfunyemu ekyomugaso okuyamba bannange eri ku kkubo nsooka kukola byonna bibansomesezza n'endyoka matira nti omuntu anfuddeko oba mulamu n'olw'ensonga eyo nkubiriza bannange bonna abali eyo bwe muwulira omusomo nga guno nga batusuulidde ne bagala katusomese ababoodaboda bano babeeko nabo kibayamba eri eggwanga mbakubiriza mujje mutwegatteko tusobole okubanga naffe tuyamba bannaffe. Prudential, let's live life together. Tuli nawe. Muzeyi gwabadde omulwadde katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka aloe vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tukunywa cha kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa cha kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanyibira kukiraho 0702 15 81 01 Makuru g'ebyemizano timu yihange y'abakazi omuzano gwa basketball ya Uganda Gazelles bwanyuma y'okuremererwa kuzo mu semi-finals nyomwebazyo eri kusingwa South Sudan erizoba nabwe yagumza mu kukora kubi eri kuterwa Mozambique habwoba enshanshu na mukaga ari 58 omizano eyokuhayanira emyanya emirungi empakezi ziri hakuzandu mu ihanga erya Ivory Coast.
the Gazelles on the scoring chart. Now into Donge.